Tonight, atong ning tiwason kini nga lesson og tuon. Last Sunday morning ako ning hisgutan sa atuang Sunday school, and we were talking about our relationship with God. And again, if there is one relationship in our lives nga kinahanglan tagaan nato og dako nga importance, it is our relationship with the Lord. Amen. Do not get me wrong. I'm not saying that our relationship, our earthly relationships are not important. They are all important, but compared to our relationship with God, they are far from a distant nga atong ma-compare ang atong relationship sa Ginoo. Unang, let us not allow anybody, let us not allow anything to destroy this relationship that we have in God. Yes. Amen? Although ang atong relationship positionally dili na ni ma-destroy, we are child of God forever. We will we have an eternal relationship with God, but you know what? Practically, dunay daghan nga pwede mo destroy sa atong relationship sa Ginoo if we are not careful as child of God. Amen? That's why tonight, ang atong lesson karong gabi is about being in God's family separates us or you from the devil's family. Yes. Amen. Amen. Since you have accepted Christ as your personal Lord and Savior, the Bible says, nahimo kang anak sa Diyos. You became born again. Amen. Before, you belong to the family of the devil, but right now, you belong to the family of God. Your father today is the Lord. It's no longer the devil. Amen. And you know what? This is something that is a blessing that we have received sa ato ang kinabuhi. Dita angayan ani, we do not deserve to be a son of God, a child of God, but thank you for Jesus Christ who died at the cross and shed His blood for you and for us. Amen. And through the blood of Jesus Christ, we receive forgiveness of our sins. We have been reconciled to God the Father. We have a relationship back with God the Father through our Lord Jesus Christ. Amen. And right now, after tanganahimo anak sa Ginoo, God wants us to live a separated life. Yes. He sanctified us. Amen. God wants us to live a sanctified life. A life that is set apart for God. A life that is a vessel for God. Amen? A vessel of honor for God. That's why it's very important nga ato ning masabtan tonight na lesson as we have read this evening. The Word of God said in verse number 17, wherefore come out from among them. Who are that them? The unbelievers, the unrighteous. Amen? The Belial, the idolaters, these are the them. Nagisgutan nila that we need to come out from among them and be separate. You know, separation is of God. Yes. Amen? You know, daghang mga tao, they hate this word. There are some Christians that they hate this word. And yung word na separation. Yes. No? But this is God's word. Yes. God wants His people to be separated from the people of the devil. Amen? Lahi yun ang mga katawhan sa Diyos kaysa mga katawhan sa yawa. Amen. Look at your Bible in 1 Corinthians chapter 6, verse number 19.
Bumalik raw niya tadiha. The Bible says in 1 Corinthians chapter 6, verse number 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Listen, after you got saved, after you have accepted Christ as your personal Lord and Savior, the Bible says, di lang ang imong kalag na luwas, di lang ang imong kalag na secure in heaven, but also your body became the temple of the Holy Ghost. Became a dwelling place of the Holy Spirit of God. Amen? So, your body right now, tonight, is the temple of God. That is the description nga atong makita in this verse. Describe sa Bible na ang atong lawas now is the temple of the Holy Spirit, Amen. which is in you. God lives in us through the Holy Spirit. He lives in our heart. He lives in our body, inside our body. We cannot see Him. We cannot see God. We cannot see the Holy Spirit, but we can feel the Holy Spirit of God. Amen. And He dwells in our hearts forever. Salamatan ang balang Espiritu di na mo gawas. Di na mawala. Di matangtang. Mga kaigsunan, sa diyang magkasalata, but ang Holy Spirit sa diyang magpagkasalata, He will be grieved. Masubo ang balaang Espiritu kung ang Kristohanon magpakasala. Saan samantang pamaagi magkasala batok sa Diyos? In our body. Ang atong lawas, pwede ni gamiton sa sala. Pwede ni gamiton sa yawa na makahimot ng sala so that the Holy Spirit of God that is in us will be grieved. Nga dili sa magmalipayon, nga di sa mahimaya, di sa malipay sa atong kinabuhi, pwede nihimoon sa yawa kada adlaw. Amen. Ang atong kalag, di na maposes sa yawa, kaya ang tag-iya na ang Diyos, but He can still obsess our body. Pwede ni gapon ang gamito na atong lawas. Munang right now, atong hinumduman nga ang imong lawas na imo ng dwelling place sa Diyos through the Holy Spirit. So anywhere you go, the Holy Spirit is with you. Amen. Amen? Oh, unang that thought, mga kaigsunan, kung ibutang na nato sa atong hunahunaw kasing-kasing, that will help us avoid to commit sin. Amen. Knowing that the Holy Spirit is with us anywhere we go. He is with us. Wa kita sa pastor, wa kita si pastor, wa kita si Brad, wa kita si sis, kay di kuyog, ikaw rin usa diha. But do not forget that you have the Holy Spirit of God in your heart. That anywhere you go, He is with you. He sees what you are doing. Amen? He sees everything. Wa may natago, mga kaigsunan, sa balaan ng Espiritu because He is all-knowing. Amen. Amen? Amen. And look at that praise. You are not your own. You are not your own. Amen? Why? In verse 20, you're bought with a price. Ipalit na ka. The price is the blood of Christ. You are so precious. You are so costly tonight nga ang bili sa balor, sa presyo nga gipalit sa Dios nimo mao ang dugo ni Kristo dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Iunana, mga kaigsunan, kamahal ang pagpalit sa Dios nimo. Amen. 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 You're not your own. Di na ikaw mo'y tag-iya nimo. Unang, let the owner. Ang owner nimo karon ang Ginoo na. So let the owner control you. Amen. Let the owner use you. It means, dili na kita mao'y magbuot dapat. Hello, amen? Amen. So mo palandungan, doon ay daghang mga Kristohanon, God is only a Savior. Jesus is only a Savior, but not their Lord. Not their Master. Listen to me. Hinaw ko nga maabot sa point that, you know what? Jesus Christ is not just our Savior, He is our Lord.
It means if He's our Lord, He's our Master, siya mo'y mag-control nato. Siya mo'y magdumala nato. Amen? Amen. You're not your own. You're bought with a price. Yun ang next praise. Therefore, glorify God in your body. Lingkuran na sila dati. Ipalingkuran sila kapatid. Precious tape. Mga puso ko ba? Layo ko na. Glorify God in your body. Amen? Walay lain mga kaigsunan nga gihatag sa Dios nato aron ang Dios atong mag-glorify. It is our body. Amen. Amen? Ug wa po'y lain mga kaigsunan nga pwede ato ang Ginoo di nato mag-glorify sa ato pong lawas. It's either you will glorify God in your body or not glorify God through your body. Yes. Amen? But kung imo ning masabtan mga kaigsunan, na ikaw mo'y tag-iya sa imong kaugalingon, ang Dios na nga nipuyo sulod nimo. Templo na ka sa balaang Espiritu. That is the description. And in our text, nagibasa ka ganina, makita nato that there is a differentiation. There is a difference between a believer and unbeliever. Between a child of God and a child of the devil. Yes. Between the unsaved and the saved. Yes. Doon ay kalainan. Look at verse 14. Ingon si Paul, be not unequally yoked together with who? Unbelievers. Amen? Do not fellowship with unrighteous, with righteousness, with unrighteousness, and what communion hath light with darkness. Ang kahitngit o ang kahayag di gyud na magkausa. Di na pwede usahon niyo. Normally, basta dunay hayag, light will eliminate darkness. Mawala ang kangitngit basta naa ang kahayag. Amen. You know what? Our life before Christ came into our life, before we had the Holy Spirit of God, we walk in darkness. Yes. Amen. Amen? We are in darkness. But praise God, the light of the world, who is Jesus Christ, came into our life. And that light of the world brought life to us. Amen. And right now, we walk in the light as He is in the light. Jesus said, he that followeth after me shall not walk in darkness. That's why if a person claiming that he is a Christian or he is saved, luwas bitaw siya, he is walking in darkness, murag questionable nang iyang pagkaluwas. Oy. Kaya ang tinuod nga naluwas, naamang yo'y kausaban. Naoy kausaban, oy. Naay kabaguhan, di nakaganahan og ngit-ngit, di nakaganahan og sala. Amen? O, di nakaganahan og bisyo, di nakaganahan kahilayan. O, tanawa, verse 15, and what communion hath Christ with Belial, or what part hath he that believeth with an infidel? Di good pwede nga ang believer o unbeliever magkahiusa. Amen? O, in relationship, dili good pwede kung believer ka, makikrelasyon kag unbeliever. Dili good pwede. Amen? Ayaw yung pamugos. Hello? And what concord hath Christ, verse 16, and what agreement with the temple of God with, unsa? Idols. Di good pwede, oy nga, ikaw nagsimba kag tinuod nga Dios, kunya ang imong kauban, nagsimba o ribulto. Yes, right. Amen. Amen? Kamaw ka paminaw.
kung doon na may usa nga gikalagutan sa Ginoo, idols, Yes. kaning Diyos. Unang paminaw ng Kristohano, you do not try to do something na imong makompromise ang imong faith, imong makompromise ang imong relasyon sa Ginoo with idols. What you should have nothing to do with idols. Bisan gamay. Amen? Bisan gamay. Wa kay labot ang idols. God hates idolatry. Amen. Muna, gipakita ta diri that there is a difference between the saved and the unsaved. This passage, mga kaigsunan, commands the believer to maintain a difference. The word is maintain. It means dili lang di ay panahon sa simba. Di lang panahon, mga kaigsunan, di lang usa ka simana, di lang usa ka bulan, kundi you have to maintain. Are you with me? Amen. You have to maintain. Tanawa, in 2 Corinthians chapter 5, atras na gamay, sa verse 17, ingon si Paul, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. There is a description, there is a differentiation, there is a decision. The word there, it was Paul, if any man be in Christ. You know, to be in Christ is a decision. Yes, right. It is a decision. And it is the greatest decision that you made in your life. That you bring yourself to be in Christ. Amen? And there's nothing more, mga kaigsunan, nga nindot than to be in Christ. Yes, amen. Kanang naa ka diha ni Kristo. Mga tao, daghan, mga tao, di man ganahan nga naa ni Kristo. Matod pa daw nila, karon sa atong panahon, di na ron panahon ni Kristo, panahon na daw sa alisto. Amen? Di oy? Sa kung saan mo kaalisto kung wa kay Kristo, wa na'y pulos. Amen. Amen? Yes. Be in Christ. If any man be in Christ, not just be in church. Amen. Agad kay mga tao may igsunan, ang daghanan ng relihiyon atuan, ang daghanan ng simbahan atuan, wa man nausap. Kaya ang church dili mo makausap. Yes. Si Kristo, mga kaigsunan, ang muusap. Amen. No wonder there are people, mga kaigsunan, uban, forward pa gani, gahilak-hilak pa. Wa, ang changes ang kinabuhi. Why? Because maybe they are not in Christ. They are only in church. They were only in Cornerstone Bible Baptist Church. But Christ was not present in their heart. Amen? Kay tanawa, ang tao nga naa ni Kristo, ingon ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. He's a new creature. All things are passed away. Amen. Amen? There is a description, differentiation, decision, and kabaw ka kung mo-decide ka nga naa ka na mupaduol kang das Ginoo, na kay relasyon sa Ginoo, there will be a demolition nga may tabo sa imong kinabuhi. Yes. Amen. All things are passed away. Amen. Amen? All things will be demolished in your life. By the grace of God. And what happened? Behold, all things are become new. Naalagi kabaguhan. This is Bible. Amen. And all things are of God, what reconciled us to Himself by Jesus Christ. Di man tao judge, no? Pero ambot. Ang tao, kung nagdawat-dawat tas Ginoo niya, wag ka na usab. Mga kamakaingon ko kang wa ka na luwas. Amen. There are people nga giing ng Kristo, by their fruits you shall know them. Yes. Ay balaan lang yun di mong unsa ng kahuya, unsa ng tanuma, pinaagis yung bunga. Yes. Amen. Ay balaan mo ang tao nga nagtinuod nga nagdawat sa Ginoo, makita na siyang kinabuhi ang kaubaguhang kausaban. Amen. Amen?
All things are of God. Yun ang verse 18. Who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ. You just allow God to have dominion in your life. Tugot yun ang Ginoo nga sa mo control niyo. Because all things are of God. Amen? Who are these all things? All things that are new. In other words, it is God that will change you. It is the Lord that can make us new. Amen? It is God that can transform us through Jesus Christ, His Son. Just allow God to have control over your life. Amen. Let God lead you, direct you, command you, teach you, correct you. Amen? Guide you. Kung ato nang himuon, I believe there will be changes. We cannot expect God's changes in our lives kung kita gihapon mo ay boss. Amen? Kung kita gihapon mo ay agalo na to, kita gihapon magbuot ba sa atong kinabuhi? Atong inunduan nga at the moment of your salvation, your old nature died and was buried with Christ. And what arose out from the grave was something completely different. Muna yung sa Bible in Romans chapter 6. It was the Apostle Paul in Romans chapter 6, verse number 3. Verse number 1, we'll begin reading verse number 1. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? What's the answer? Verse 2. God forbid. Amen? How shall we that are dead to sin live any longer therein? You cannot find a dead person committing sin. Amen? Doing something that is sinful, wicked. No. Wala na'y patay na magpakasala. That's what Paul is saying. And they said, know ye not? This is the problem. Dagan sa mga Kristohanon, they're ignorant. They do not know. That's what Paul said, know ye not? You need to know. Amen. That so many of us, Paul includes himself, so many of us as were baptized, where? Not just into the sea. Ang problema na ito kay nabaptize naman sa tubig. But many of us, dagan sa tao, sa Kristohanon, were not baptized into Jesus Christ. Amen? Tingata na humang bautismo, nawa. Kaya nabautismuhan na mas tubig. They were only baptized into the baptistry, but not baptized into Jesus Christ. Because if you are baptized into Jesus Christ, you are baptized into His death. Hello, amen? Then, verse 4, therefore we are buried. Not just baptized, but buried. Ang patay, kinahanglan na ilubog. Yes. With Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in what? We should walk in newness of life. You know, the best picture mga kaigsunan nga imong atong mapakita sa tibuok kalibutan that we identified ourselves with Christ. It's your baptism. Amen? That you identify yourself with Christ. Unang kaning baptism, dili ni simple o ordinaryo ra. Amen? Dili lang ni baptize. Amen?
once you got baptized, you are identifying yourself with Christ's death, with Christ's burial and resurrection. Amen? Di lang ka niyo mong ga-identify ang asa ka na membro ng church. But you identify yourself with the Lord Jesus Christ. So sa dihang naluwas ka, your old nature died and was buried, and He rose from the grave. Si Kristo na banawan, wala na baling namatay. But pagkabanaw ni Kristo, lahi na mga kaigsunan nga lawas nga naa niya. It was something completely different. Kung unsay niya to si grave. Amen? And then you became a what? New creature with a new nature. That's why yung Bible, you should walk in newness of life. Doon ay kabago sa kinabuhi. Doon ay makita nga kabaguhan. Doon ay makita nga kalainan. Doon ay makita nga kausaban. Lahi na ka. Anak na gugas Ginoo, luwas na ka. Kristuhanon mo ka. Amen mo nang lahi na. Lahi na imong panguna-una. Lahi na imong panglantaw. Lahi na imong sinuluban. Lahi na imong tupi. Lahi na imong nilakwan. Lahi na imong sinaninaan. Lahi na imong inistoryahan. Amen. Lahi na imong pagbati. Lahi na imong priority. Yes. Amen. New, bago na. Lahi ng dagan sa imong kinabuhi. Dapat lahi ng dagan, lahi ng direksyon ba? Oo, paminaw, kaning kausaban, kabaguhan, this will not happen overnight. Di man ni instant. Pat ang tinuod nga naluwas mo sa gina. Amen? Mabago gina. Colossians 2:12. Tanawa yung Bible. Colossians chapter 2, verse number 12. This is again the book of Apostle Paul. Colossians 2, verse 12. Read with me. Can you read? Verse number 12, and you go, buried with Him in baptism, wherein also you are risen with Him through faith of the operation of God, what raised Him from the dead. Tabaw kaning atong kaluwasan, milagro ni. Yes. Amen. Milagro ni. Ug kini nga milagro na hitabo ni kanusa sa dihang ikaw mituo. Yes. Sa dihang mituo ka sa gospel, God made an operation. Spiritual operation. Wa ta kita, but ikaw mismo makabatyag ka, makabati ka that you are saved. Amen. Amen? That you are a child of God. But ato ning hinumduman, paminaw ang magiswano. Sa dihang naluwas ka, wa na usab ang atong lawas. Wa na bag-o ba? Pag-ingon sa Ginoo nga, all things new, behold, all things new. May nato ang nabag-o atong lawas, itong unahuna. Giilisan pag-bag-o pong unahuna, bagong lawas niya, bagong kasing-kasing, wala man. Mauro man gihapon. Mao nang dunay struggle. Kay ang atong unod, naaro man gihapon. Wa manawala. Amen. Kaning ilisan ni atong lawas o bagong lawas, future na sa may tabo. Ilisan man ni, kaning lawasan, di man ni pwede sa langit. Ilisan ni o glorified body. Pero samtang naapatag ni sa kalibutan, the same body ang atong gigamit. Amen? Flesh, the same flesh. The same heart. Munang dunay temptation. Kay kaning atong unod, mo man ni mubira na to, nga muhimo tagsala. Mo ni kanunay nga magtintal na to ang atong unod. Lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Mo ni kanunay nga gustong mo control na to.
Muna gusto nga mo dominar na to kanunay sa atong kinabuhi kada adlaw. That's why ingon si Paul in Colossians chapter 3, verse number 8. Colossians chapter 3, verse number 8. Narasunag gamay. Chapter 3, verse number 5, brother. Chapter 3, verse number 5. Note the word. What's the first word? Mortify. The word mortify, it means kill. Where we get the word mortuary. It's for the dead. Kill. Kung sumay imong patyon, your members which are upon earth. Dunay mga daghan nga gisakop ka sa atong kinabuhi. Ani kalibutan na. Usa na fornication. Amen? O, kung may people, wapay kasal, ayaw una-una. Uncleanness. Inordinate uncleanness. Kani pagka, sa Cebuano, aning uncleanness. Pagkahugaw, nagkang makahugaw na to. Amen? Ang makapahugaw na to, dili tong, kung sa to, dili tong musulod. Atong mugawas, atong baba. Dito, di natong ipangkaon. Kaning musulod, mugawas atong baba. Mo'y makapahugaw na to. Inordinate affection. Kung saan ang inordinate affection? Lalaki ka, naibog kag lalaki. That is inordinate affection. Babae ka, naibog kag babae. That is inordinate affection. Evil concupiscence. Covetousness, which is, unsa? Unsa ning tanan? Idolatry. Ano ito nagsimbag ribulto, pero kung naghimo ka ni, mura na po taga-simbag ribulto. Hello? Look at verse 6. For these things sake, the wrath of God cometh on the children of disobedience. Disobedience. O, tanawa, verse number 10. Yung si Paul diya, have put on the new man. Put on the new man. Daghan kay mga gipanghimo ang atong lawas. Kani nga unod. Bantayanan kay ni. Are we be? Dini ka kumpiyansaan ning atong lawas. Hello, amen. Okay, pinagi sa atong lawas ang Ginoo maalagaran nato, mahimaya, malipay sa atong kinabuhi. Pero pinagi po sa atong lawas ang Ginoo masuko o di malipay. Kay pinagi sa atong lawas magpakasala man ta. Alright? Tama na ito na? Kung salamat ta nga, sa diyan makasala ta ang atong kaluwasan, di mawala. But again, dili na pwede na ito i-abuse. Yes, amen. Now, that doesn't mean na luwas hapon ka, bisag makasala ka, you will continue in sin. Ingon si Paul, shall we continue in sin that grace may abound? No. God forbid. God does not want you and me to continue in sin. Because sin is a hindrance to God's blessing. Amen? Are you with me? God will not bless His people if we keep on sinning. And every sin that we do, there is an equivalent consequence. Amen? And the bad thing is, we cannot choose the consequence. We cannot choose. Because what we sow, the Bible says, that shall we reap. Hello? That's why God wants us to live a righteous life. God wants us to live a godly life. God wants us to live a holy life. God wants us to follow His will. Especially right now that you are His child. And He is now your heavenly Father. In 1 John chapter 2, verse number 1, the Bible says, my little children, these things write I unto you, that ye sin not. That ye sin not. God wants His children not to commit sin. And if any man sin, doon na naging makasala kang kita. The Bible says that we have an advocate with the Father. We have attorney, we have a lawyer, we have a mediator between the Father and God. The Father, Jesus Christ, the righteous.
He's our advocate. Jesus Christ, not Mary, not the saints. Dili si Mary ang atong tigpananiwala sa Dios. Di po ang mga santos. Walay lain na mediator, and that is Jesus Christ. There's only one acceptable name in heaven, and that is the name of His Son, the Lord Jesus Christ. That's why Jesus said when He was on earth, you pray in my name. Amen? In my name. Not on the other name. There's only one name nga gidawat o dawaton dito sa langit, and that is the name of Jesus Christ. Amen? That's why every time we pray, we say in Jesus' name. We do not say in Mary's name, in St. Peter's name, in St. Sa mga santos. Ruiz name. No. We pray in Jesus' name. Karon nga naluwas na ka, listen, God no longer deals you with you as a sinner. He deals you with a son. So, pa ka naluwas, ang pagtatral sa Ginoo nimo, ang pagtanaw sa Ginoo nimo, you are a sinner. You are an enemy. But right now, you are a son. You are His child. You are His friend. Amen? And you know, there's this relationship that we have in God is pictured by the earthly relationship between our Father and us as a son. Between we as a father and to our children. As a good father, we love our children. Amen. A good father loves and cares for his children. That is in 1 Peter chapter 5, verse number 7. The Bible says, casting all your care upon Him, for He careth for you. Who is that He? God. Amen. The greatest Father is our Heavenly Father. The best Father is our Heavenly Father. He is a good Father. And He loves and cares for His Son. Amen. And if you're a good father, you need to take care of your son. You need to show your love to your son. Amen. Not just speak and say, but show. Imo ipakita. Imong gugma. Amen. Are you with me? Oh. So, kita ipakita man dito sa Ginoo siyang gugma. And because of His love, He sacrificed His Son. The Lord Jesus Christ. Amen. And as we fathers, do not tayo mga anak, we must be willing to sacrifice for our children. There are times that we need to sacrifice for our children. Amen. Are you with me? When as much as possible, ito ipakita ang atong gugma ng ito nila sa atong mga anak. Amen. Oh, let us care our children as God, the Father, cares for us. He cares for you. That's why He said, casting all your care upon Him. Doon na kay kabalaka, doon na kay problema. Una nimong tuganan ang imong amahan. Yes. Amen. Dili ang silingan. Ang amahan. Amen. Are you with me? Oh, na kay gibugaton. Na kay kahangawa. Casting all, not just some, but all. Di lang pipila, but tanan. Ay binli. Kaya nga itong ang imong langiton nga amahan, andam siyang maminaw. Andam siyang mutabang nimo tungod kay gihigugma ka niya. O nag-care sa nimo. Hello, amen? Di ba kitang mga amahan? Kung unsay gibati sa ato ang mga anak, ako po nang ma-feel. Kawas itong mga amahan nga way buot. Hello, amen? Awas itong mga amahan nga way klaro. Pero if you are a good father, right now, karon nga Kristohano na ta, atong usbon. Usbon na to atong pagdala sa atong mga kabataan. Yes. Kung giyon sa tatag padako sa atong mga amahan sa una, bahala to sila. Sila manubag sa Ginoo ato. But right now, we have our own family.
let us determine by the grace of God that we will lead our family as God wants us to lead our family. Yes, Lord. Amen? Let us show love to our children. Oh, kabalo ka kung ang atong mga anak ato nislang tamnan o gugma, someday we will reap also love. Hello, amen? But do not forget, more than that, there's no perfect father. But salamat ta that we have a perfect Father in heaven that loves you so much. Salamat ta na ang gugma sa Ginoo, ang gugma sa langit nung amahan nato, it is unconditional love. Amen. Amen? Unconditional love. It is a sacrificial love. And that's just a good father loves and protects his son. Dapat tayo kamay na time, a good father not just loves and cares but also protects his son. In Matthew 18:6, let's go there for a while. Matthew 18:6. A good father protects his son. Verse number 6. Matthew 18 verse 6. Ready? Basa ta. But whoso shall offend of these little ones which believe in me, it were better for him that a millstone were hung about his neck, and that he were drowned in the depth of the sea. Kawa ka, ang context na is talking about the little child. Jesus said that whosoever shall offend, or the word offender, it means cause to sin. These little ones, kinsa ng little ones diya? The little children na gisgutan sa previous verses. Mas maayo pa kuno niya nga ang iyang liog higtan sa bato nga galingan. Okay, paunlo dito sa dagat. Listen to me. Sa atong times karon, mga ginikanan, hindi pwede nga magpiyong-piyong rata, hindi pwede nga di ta mag-uptick. Daghan kayo nga pwede mo daot mo guba sa atong mga kabataan. Are you with me? That's why we need to be careful. One of our greatest challenge today is the social media. No, we cannot avoid, tinood na, hindi ko ka-avoid nga ang atong mga anak, they will be exposed to social media. But listen, we can control. Are you with me? Dili pwede nga ang social media, dili pwede nga ang cellphone mo mo control sa atong mga anak. Yes. Kaya kitawa na noon tayo control. Yes. Amen. Are you with me? Oh, there should be a boundary. Yes. And we need to protect our little ones. Oh, amen. Amen. If you are a good father, you will not allow the devil to destroy your children. Amen. You will not allow the world to destroy your children. You will not allow the influence of the environment around them will destroy your children. You need to protect them. Kaya daghang makayabag karon sa utok. Amen? O tanang bisyo na. Kailaya na. And this will destroy our little ones if we are not careful. Salamat ka ng atong amahan, He is so protective. Amen? O kanalaman ta, i-protectionan ta niya. Oh, by the way, kung ang imong authority over nimo, makaingon ka nga, grabe man ka overprotective man ako, that's good. Amen. That's for your good. Amen. Amen? It means kung ang imong authority does nothing for you, that's not a good authority. Amen? Oh, unang, okay lang na, nga overprotective. Oh, okay lang na. Then, another thing, a good father not just loves, protects, but also provides. Provides.
Salamat ta nga ang Ginoo, He is very faithful in providing us. Bible says, my God shall supply all your need. And listen to me. Nagtuo ko tonight nga walay need na to nga wa gi-provide sa Ginoo. All our needs has been provided by God. Amen? All our needs. Kung ato actually yung i-inventory o maayo mga kansunan, wala tayo needs na wa gi-provide sa Ginoo. Hello, amen? Sometimes we need to distinguish properly between a need and a want. And sometimes magunawan ta nga ang atong want murag atong need. Amen? And we will think God is not providing my need. No. He's providing our need, but that's not our need. That's our wants. Hello, amen? Oh, pwede ka mabuhi, why cellphone? Pwede man ka mabuhi, walay ubang butang. Amen? Pero di pwede watay kaunon. Di pwede watay imnon. Di pwede watay isulo. Di pwede watay puyan. These are basic needs. And God, daily, He is providing us our needs. Mabuhi naman tagway load. Amen? When was that? Tuesday or Monday? Monday, nahulog kong cellphone sa tubig. Iko, kung di na ni Wanda, di na ko mag-cellphone. Andar manood. Pero ako sa lihoy pa. Nahulog sa tubig. Huwag ko kalibutan na naaday sa tubig. Pero bilog ko kuwan kay ni andar naman. Dugay kayo wa na ni andar. Ikaw wa na yun. Hindi na ko mag-cellphone. Oh, so una-una ako nga magpa-post ko sa akong asawa nga kung naamoy tuyo na ako, muagi mo sa akong asawa. Oh. Kaya wa ko cellphone, but na-okay na akong cellphone. Salamat nga wa na dayon o ka. Di na magamit. Provides. Amen? Sometimes doon na tayo makaingon tayo, nag-provide sa Ginoo. Kaya sa atong need mo, di man valid. Di valid ba? Amen? Oh, sometimes i-blame na to ang Ginoo. Ginoo mo, manilin mo gi-provide. Dugay na kung ampo. Ano yung sinugangyo? Kasi di na need mo. Oh, amen. Amen? Then a good father di lang provides, protects, loves, and cares, but also guides and teaches. Amen. Ang maayong amahan, mugiya, o niya, mutudlo. O, walang ka mga anak, kung tudloan mo, patudlo mo. Kung i-guide mo, kaya wa may maayong amahan nga mag-guide o binuang. Pas kung yung amahan, suguon mo, tudloan mo, binuang, you have the right to resist and refuse. Amen? Pero kung ang kana nga amahan sakto nag-uto, di na mo tudlo, ni mo kabuang mo yung binuang. Amen. Amen? Ulod na yung mga amahan nga may klaro. Wow. Amen? Abang, masuko o mo tabako ka, pero suguon kag sigarilyo. That is inconsistent. Hello, amen? Oh, ipautang pag mong sigarilyo. Masuko kung muinom ka, kay makadaot ang kung muinom daw ka, pero suguon kag palit og bino. That's not a good father. Yes, amen. Amen? Kaya maayong amahan, He will guide. Salamat nga ang Ginoo, kanunay siyang nag-guide na to. Kanunay siyang nagtudlo na to. Through the Holy Spirit of God. In John 14 verse 26, He will teach us all things. The Holy Spirit of God is teaching us. He is faithfully teaching us. Ang problema rin na to, kayo sa'y di tamaminaw. Ang problema rin na to, sa'y di tamutuman. Amen? The Bible says, the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name. He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Unang kung ang Ginoo tudloan tas ang pulong, pinagis ang pulong paminaw. Kunya tumana. Oh, amen. Amen. Oh, then a father helps his son. A good father mutabang. Yes, right. Amen.
Oh, di mo tabag doon. Oh, amen. Are you with me? Itang mga amahan na naanak na takaroon, kita ato ang biningawali. But, again, ang gikumparahan ani ang Ginoo. Yes, amen. O ni ang gihimo na to. Walay area sa atong kinabuhi nga wa ta gitabangan sa Ginoo. Yes. Sukad pas pagkatao na to. Amen. Ang tabang sa Ginoo hangtod karon kanunay na. Yes. Samot na karon nga anak kaniya. Amen. Amen. Another thing, He encourages His Son. A good father encourages His Son. Kato nasa Psalm 46:1. Kani sa Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Salamat nga ang pinakamagdadasig na to yun ang Ginoo. Amen. Siya man yun makadasig na to. Siya man yun ang source sa revival. Siya man yun ang source sa encouragement. It is God that can encourage us. He is God that can strengthen us. Give us strength in our service to the Lord. As we follow God, as we obey His will and His word, it is the strength of God that we need. Kinahanglan tagkusog sa Ginoo. And a good father disciplines his son. Yes. Kung maayo ka nga amahan, imo yun ang disiplinaon. Di man pwede nga magpakasala o nga di disiplinaon. Yes. Amen. No na good na discipline. Are you with me? Oh. Na-disiplina. Or else, kung wak kang disiplina, yun ang Bible, bas hindi ka anak, nani sa Hebrews 12:5-11. Amen. Kaya ang tinuod nga anak, mas na magpakasala na ay disiplin. Ang Cebuano pa man gani, kastigo. Mas grabe na nga pagka-Cebuano, bugat kay na. O ang uban nga Cebuano kay bunal man. Pero kanang kastigo, murag Kastila nga term. Yes, right. Kastigo. Amen? Ha? Murag ulata ka ba? Kastigo. O ba't kung naamay magpakasala ka, di man puta bunalan sa Ginoo kung di ka magpakasala. Amen. Kaya kung magpakasala mo ka, kung na may uban nga, nagpakasala o nagibunalan sa Ginoo, nalain o sa Ginoo. Di ba? Ito na ba nga, gibunalan, giistoryahan, gikasabaan, nga anak nilayas noon. Dinibildi noon. Dapat dili na mo'y atong reaksyon. Why? Tungod kay kana gibuhat na sa imong awahan or that person tungod kay nahigugma sa nimo. Yes. Amen. Di ba? Wawan ta. Ato anak kung magpamadlong, mamunal ka, mamadlong ka, para ba dahil para imo nang patio na nimo? Dili oy. Because you care for him. Right. You love her. Amen. Amen? Kaya di mo gusto nga ang imong kinabuhi magkaya ba? Yes. Then a good father feeds his son. Feeds. Amen. Makaon ba? Makaon ba tas Ginoo? Yes. Amen. Makaon mo? Oh, amen. O ba na to? Ako tayo panihapon. Ako mugod panihapon. Kaon ro, nilugaw no? Hindi lang yung magwali nga way kaon. Kasi pagka magkurog-kurog ko din sa pulpito ba? Oh, pero di pa kaon tas Ginoo. Amen. Awan na yung mga naon na to, di ba? Nangihingi na. Amen? O, pero wala nagpasabot nga, niwang kawa kapakan nas Ginoo. Amen? Kasi kinangan kagpurga. Amang yung mga tao nga di mo tambok, di ba? Yes. Kung saan sila, kanang paspas, kung matabulin ha? Paspas o metabolism. Paspas o metabolism. Kung nandi ko sila mo, saan nindot, ang taging unana, no? Amen. Gamay na itong kaon, tambok no? Salamat sa provision sa Ginoo. Hindi pa kaon ka? Nangay ko kagabalakan. Yung nang Ginoo Isus Kristo. Kung sa gikaon, ang mga langga mo, gipakaon sa Ginoo. Oh, yes. Yung mga disciples, grabe ko nilang kabalaka. O sa ilang kaunon, o sa ilang imnon, o sa ilang isulob. Karon nga anak na kas Ginoo, di na mo problema. Problema na sa Ginoo. Yes. Ang buhaton na nimo, seek ye first the kingdom of God. Unahon ang Ginoo. Okay? Kung di nimo unahon ang Ginoo, problema na nimo. Yes. Pero unahon nimo
siya, problema na. Niya, giuna man mo siya. Siya ay nagsaada na. Amen. Amen? Di uta pa ka noon. Giuna na itong Ginoo. Praise the Lord. So, nakakaunta, may na itong giunang Ginoo. Yes. Amen? Amen. So, nindot kayo itong sangina, may na itong giunang Ginoo. Amen. Nindot kayo itong gipuyan, may na itong giunang Ginoo. Why? You want plus. Yes. Amen? Then, a good father has a plan for his son. Amen. Amen. Amen? Salamat tayo, Ginoo. Nindot kay plano sa itong kinabuhi. Yes. Amen? Di ba kita doon natin mga plano sa itong mga anak? Yes. Amen. Amen? Kaya mga anak, gusto ko nga, budak ko ni. Huwag man kita daotang plano. Amen. Gusto ko nga mga anak, budak ko ni. Ligyan ng sabo, papriso. Hindi na mo atong plano. Hindi na kaya plano. Yes. Unang atong ipa-eskwela, yatima na to, ipa-eskwela, Yes. ipusuportahan. Kaya para ang atong plano, mahitabo sa ilang kinabuhi. Amen. Sala na yun na kung ang anak mulikoy. Yes. Amen. O nang kita, anak kas Ginoo, kung mulikoy ta, di man namugos ang Ginoo na to. Pero di na sala sa Ginoo, sala na to. Inindot mo kayo sa plano, pero kung magbuot-buot ang atong plano, di ta mo subay sa plano sa Ginoo, adi yun yagaw yun itong kinabuhi. Yes. Are you with me? Di yun ta makahitsura, mga kaitsura. Amen. O nang maayo nga musunod kas plano sa Ginoo, kay ang plano sa Ginoo para niyo, nindot man. Yes. Oh, He will give you an expected end. Amen? Indot kayo ang Ginoo magigsunan. Ang plano niya sa itong ginawa, man giluwas niya para daot itong kinabuhi. Giluwas ka niya para ang iyang kabubuton o iyang plano sa imong kinabuhi mao'y matuman. Kung nagkarong luwas na ka, di na ikaw mo magbuot-buot. Amen. Imong i-consult ang Ginoo, imong i-inquire ang Ginoo, Lord, ano man eh? Yes. O yun pa manis imong plano? Or ako ano lang ni? Right. Amen? Amen. Kaya ba sinitipas ako? Yes. Oh. Kaya if you're a good father, you will not do anything to purposely hurt your son. Amen. But you will do those things which will help him grow, mature into the young man he wants him to be. Your heavenly Father operates in the same way. On His ways are perfect. Salamat ta ang ways sa Ginoo perfect. Amen. Ang plan sa Ginoo perfect. Atong plan pwede man di ma-fail. Yes. Amen. Amen, di ba? Doon na tayo mga planos ng mga anak. Wa man tayo mga dahang ginikanan. Wa man nahitabo. Amen. Amen? O, unang, doon ay dagang mga parents that are frustrated. Yes. Doon kay wa nahitabo. By the way, paminaw, mga ginikanan. Especially karong Kristohano na tao. Sometimes doon na tayo mga plano sa itong anak nindot. Pero kung di na mo plano sa Ginoo nila, di ita mamugos. Amen. Kaya in the first place, paminaw, dili kita mo itagya sa itong anak. Yes. Amen. Ang Diyos, gipiyalan na ta. Amen. Gipiyalan ni kanang atong anak ko na di natuwa eh. Amen. Gipiyalan na sa Ginoo na to. Yes. Kung nagmumul sa planos nag-iya na, bahala siya. Amen. Amen? Amen. Okay. Gusto sa kong papaso na, mag-notical. Pero di na may kaubot mo sa Ginoo. Kaya kung nag-notical ko karon, gatil-til kong taya karos barko. Hello, amen? Katagbaw ko katubang sa dagkong balon. Pero salamat lahat may planos Ginoo. Amen? Nagkaroon gusto naman ka, kung sa'yo planos Ginoo sa mga anak, then let the plan of God. Amen. O ito man ang sa'yo planos Ginoo. Amen? Kung planos Ginoo sa mga anak, magduktor, then, o na yung planos Ginoo. Amen? Kung ang planos Ginoo, dito sa mga anak, magpastor, then support. Yes. Amen. Planos Ginoo sa mga anak, mag-missionary, support. Amen. Amen? Kaya basta nagsubay na kas planos Ginoo, naandun na ang provision sa Ginoo. Amen. Naagong kas planos Ginoo, naagong kas kabubuton sa Ginoo. Amen? And He is a good Father. Matthew 7:11. Busan nga verse. If you then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father which is in heaven give good things to them that ask
ask Him, diha, isgutan diha ang prayer. Ang mga wa gani na luwas, di ba? Ang wa na luwas ng mga amahan, kung sa ipangayo ni hata gani. Yes. Inus Kristo, kung ang imong anak mangayo nimong isda, tagaan rin nimong bitin. Kung imong anak mangayo pan, tagaan rin nimong bato. O di ba to kikita ni? Dili oy. Yes. Maningkamot ka nga imo nang mahal. Yes. Amen. Ingon si Christ, how much more? How much more Yes. shall your Father which is in heaven? Yes. Amen. Di ba kita galing mga aman, maningkamot mangitag, yung mga itong anak, ugpan, sa gabi pa na, mugawas ka. Bagulbulang. Di ba? Mangayo og milk, mubangon man yung ka, basta kaglaw na. Yes. Amen. Amen. Oh, di ba, may niwas, nagog kay trabaho, nangitag trabaho, kay para unsay pangayo na niya ako mahata. Amen. Does not mean nga spoil na to. Yes. Ikabalo ng tagong sa ini. Right. Mangayo imong anak pa, tagain og isda, gutom kayo. Kadali lang kayo. Nakopog bitin. Akong prituhon, dili oy. Imong ihatag, how much more shall your Father which is in heaven? Moni na kanindot nga anak kas Ginoo. Pag kanindot nga luwas ka, natay relasyon sa Ginoo. Amen? So kay anak ka, makaduol ka anytime, makapangayo ka anytime, makahangyo ka anytime. Sa may need na to ron. Hello, amen? Oh, doon. Amen. Nagog kay direct access. Yes. Ngayon sa katao, nato sa office of the President sa Amerika. Dito, wa pa siya kaabot sa puntahan. Ibabaga na siya sa mga presidential guards. Ipahawa siya. Pag-abot sa galingkod sa dusunahan, nakitaan siya bata. Umutan na siya, ang siya problema na mo. Tanong sa mga naamang kadirigi, sa nandito ko, buatod ako sa office sa presidente. Sa kuyog ta. Dala niya, wagay, bisa ko sa kagard nga ni babag, tok-tok niya, di sulod. And you know what? Who is that son? Who's that kid? The son of the president. Amen? Don't you know nga, tungod ni Kristo, Yes. pwede ka makadiritso sa trono sa langit ng Ama. Amen. Anak ko ganyan. Amen. That is an encouragement. Unang, are you glad na naluwas ka? Amen. Amen? Are you glad na nakarelasyon Yes. sa Ginoo? Ay nagkapsangi. Proteksyon nila. Ay daghang gusto nang gubon siya ang relasyon nimo. Gusto kang ma-discourage ka, wala kang gana, ayaw subot. Kaya naa diha sinugdanan sa panalangin. Amen. At tinuod ng kinabuhi. Amen? Let's bow the eyes closed. Father, salamat kaayo sa pulong nimo. Thank you, Lord, for reminding us of the greatest thing na among nadawat sa among kinabuhi. And that is, Lord, being saved, have a relationship, personal relationship with you. Lord, tonight, I pray, as your people, Lord, will have a time na makaduol nimo. Please, Father, hear us, hear them. The Lord be glorified in Jesus' name.